Kajingmi jingkeno ba kajingwan yakhi ka Green Tech Foundation hakamat Sekretariat haka khandai tarik yong arja arpun rio bandawa na ka sarkar jela ban pendu ya kajing ai wai lang ya ka dolan nong lumpong deng na ka benda kajing sna ya ka Taj Omyam Resort and Spa ba ka penthot ya ka yat ka yang ki kali bat ki paj bahi ka penlengo ya ki nong elam ka foundation. Kilaong bagilawan tang laingot bandawa ringkat ki plakat bat kim don jing tmu ban penset paj ba wat law ki bon ki ba ai ka jing kersan. Kinoi lam kilaong baki wan yaki da ka bajai-jai bat lada ki bor sarkar ki tap along yaki ru kinom salia bat kin penyat ya kejing yaki sya tekan kebalapan bena na along. Ini hang ni tang langot ni kalam wan pen blok ni loy loro. Yingi wan da koi kan orang hang ni. Ba katungi la persa. Ya kejing wan lam kata ka projek kaban penjot yu lumpong deng tai. Iklam semyang bat span bor nang nur nang ni nang tai klam ya da ka wait pat kalen tiru. Dengiya da kaliti ke bak bet ke bakod ina pha lupa suar di situ saka sarkar makin pendam bat weng no ngim dawalut yu tau 100 ekar dengi dawatang yu tau lai 100 ekar upaki ai hambo ulum Pongdeng Island de hangni mentaka singiru iklam khot iklam pensit pat ba hiru banyami pat ba wan ngin yami ngin yatur ngin yakendari kakit iklam pensit ino yonoru iwan tang mengilangot kumni hangni bat undong yalam barang ba jongi chairman jongi ulong belak kloy Sa tangan, sa cingin. Kalau kumni mo kan pataya pi. Ni obstruct mano kumno mangi. Kani ka bos menta pi iwan penyang hune. La blok kani ki keno yangi. Baik mo, lada ki akran ya ka permission ngim dai shu badang ya kran ban ngim pan permission. Ngila da pha jing tho ko mau e pinadu menen kong. Ngila da bi kendu i ka badai ban kendu. Kajing wan nang ni menta kalong indefinite strike. Kajing syat kan ka pamarwai junga. Bat kini kinong yalam ki belawan ban senran lang yanga. Ni don yu paj ba mata da ki sau san hajar. Ni ong yu paj ba syong. Kani kajing ya ki ejong ni bu ning kong yu ublai syakmat ling ba ki jing duai ba ki jing ngai ki jong ni. Kajing ya ki ka bajai jai ka balong peaceful. Ni ong ya kinong kersan ki jong ni bangin penmi ya ka huri hura. Ni ong menlong jai jai. Kumbang itip baro yu lompong dang ni pangnut ni sngo he pulit ang neru. Ni ong ba le ka pa pile. Hab yangi ra airu lada pira hajil ru jing syak tangan kan sedang na patok kan mau lada kira yangi mentanang ni bantap hapok patok kajing syak tangan hongga strike indefinite hongga strike kan sedang menta kasngihi na patok bat kumbang laong yapi kan ni kajing yaki kajong ni hendom la ban penjak laban pensengap menoro lada jai ka state government kadiban sim ya kajing kekle kata ni kajing stadium government are ka tourism department kadang don sa arspa andru pore wakas kata ke jaka hantai umde yu shu bagi don su ka jaka ngim ong bangim sya ini ke project hendrai ni ong bayu udon nong lumpong dang uba pi ki media menen pila saki ngiwan ban ring de drone si peni udon hap pedang jong pung miam kumno bilai pan klanding tu kumno bilai pan tik hendau tu kumno bilai drai ke heavy machinery sang tu kumno bilai drai kata noise pollution nang tu kumbang ila keren menen ni po yang tu kisim kia har nang tu kat nong ipangnut kitu kiting kila klam hang tu tengi nyimong ba mentane lano la shai ne kumnom noro mereka bangin padio until and unless the government give us in written that they have withdraw the project and contract, they have call off the contract in Lumpong Deng Island, we will not move from here. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.